Pamirsa, sani mangken kelanturan antuk ginade dasar. Selanturnya ne taler kelantur mali antuk pupuh ginade eman terusang. Ratu sang pandita sani batin enti tiang sane mangken titiang pamit pon sampun pengenan Sanghyang Widi sani mangkin lu geroyang titiang mau pamit mantuk ke Sunyate titiang ada nasi doga mapi dawok ping banget titiang Ratu Sang Pandita dan sido titiang malih ngelanturang puniku ayahan titiang iri kiring pusraman ngayahin Ratu Sang Pandita Marabian angireng ratu inggih puputang sampun ayahan titiang Morabian ngayahin Ratu kiri-kiring pusraman sampun nang Ratu duka sampunang Ratu Salit Arso iwang penampen Ratu Sang Pandita sane mangke tiang bodal ke swarga inggih sampun puniki galah lugeroyang titiang mau pamit mau balik mantuk ke Indraloka aduh
Arab Sari Dewa Duh, iya Mas Rabin sang pandita adi sang rumaga warap sari punika dewa Ampuaraya Ragan beli Om kesamo suamem beli ngidih pengampura kapening dewa aksamoyang adi sang widyodari dewa Jagama kita Bali ni sangkaning sang yang sangkan parahan jag sekadi ada nuntun beli melat nguningin kewendan nadi meratengan iri kering peratengan adi mengerata ngan apa sugo mangnane beli uning sumekan reng parikraman hadine ngeratengan punika rayunang sane katur kapening beli ngiante dewa maratengan mawinan jeg cara adeng uduhang beli inte pragana diuling disong bedege sedawa gadi punika meratengan iri kuring peratengan adi menab yukti niki wanda pengandan tidak nafsu kadiaturadi niki sampun pengenan titah ide sang yang paramu keranu mawinan wantah rauh riki bawanengane mejatu karmu beli kelawan dewa rauh riki puput pejatu karmane ala kirabi